Ngikuvusela ngephasa lesihloko lakho nasithi Jesu wakhuluma nemadloti na. Lesihloko lesi abantu abaningi bangibhalele bangi-inboxa bangi-WhatsAppela bathi ingani Jesu siyatshelwa encwadzini yaMateyu 17 ukuthi entsabeni iHemoni wabonakala Jesu sakhuluma nabo Elijah naMosi. Lokho kusho ukuthi Jesu wakhuluma nemadloti, kanti wena mprofethi usitshela ukuthi emadloti wrong, umoya waSathane. Ingani Jesu wakhuluma nemadloti usho ukuthini? Now ngidawucacisa nje lokho ukuthi Jesu akazange akhuluma nemadloti bekunene. Now naku lokwendeka mawufunza live la uNkulunkulu lithi Jesu wathatha emadvodzana lamathathu, emadvodzana lamabili aZebedi, bo James na Jacobe, wase uyabuya uthatha Petro lelidvala unyuka nabo intsaba iHemoni. Lithi wenyuka intsaba lenze nabo bayawufika etulu. Lithi ke live la uNkulunkulu usimo saJesu sase siyaguquka, uyakhatimula njengelanga, buso bakhe buyakhatimula njengelanga, tingubo takhe tiba mhlophe. Now many people they miss that point, bajakela la ekuthenini wase kubonakala sekakhuluma nabo Elijah naMosi. Bathi ke wayekhuluma nemadloti ngoba Elijah kudzala afa, Mose kudzala afa, bathi wayekhuluma nemadloti. Bamisa a point lapho ukuthi lokukhuluma na Elijah na Mose akukaveli nje esithubeni. Instead kube nento leyendekile. Lithi live la uNkulunkulu simo sakhe saqale saguquka. Lithi lesilumbi kwaba ne-transfiguration, watransforma Jesu kuqala wasuka ku-natural waya ku-supernatural, kuyavakala. So lesimo sekutransforma, lesimo se-transfiguration salokusuka la kule natural aye ku-supernatural, ngiko lolo wamenda wakhona kubonana nabo Abraham nabo Moses ngoba akasekho in the physical realm, so ku-spiritual realm, so se-paradise, kuyavakala. Ngoba khumbula ukuthi bayaphila boMosi na Elijah baphile eparadise. Noma ke let me put like this, wonke umuntu loke wa exista la emhlabeni namhla solo uyaphila. Umehluko ukuthi baphila endaweni letimbili. Laba labafe bakholwa baphila eparadise, bese ukuthi labo labafe bangakholwa baphila eHades. Indzawo letimbili leti la kuphilwa khona akuvakashelwana kulezi ndzawo leto, futhi akubuywa ngala emhlabeni, kuyavakala. That is why ke kwabita ukuthi Jesu transfigurate, aguquke lesimo, angene esimeni sakamoya. That is why lesimo sakhe sa physically sanyamalala kwavela simo se spirit, wase uyakhatimula njengelilanga, netingubo takhe tacwebetela taba mhlophe. Kungako ke wase ubonakala sekakhuluma nabo bani na Moses na Elijah, ngoba so ku same level nabo, so ku spiritual level, kuyavakala. So ku spiritual dimension noma ke so akasekho in the physical, so in the spirit, so in the so ku spirit, kuyavakala. So ngileli point lebe balimisa ke abantu abanyeni bajaga ukuthi wabonakala khuluma nemadloti, ngalokuthi bamisa lokuthi kunendwa leyendekile. Lokuguquka is the key thing lapho, lokuguquka kwalesimo, lokutransfigurate kwakhe, lokunje njengekuthini. Uyabona asenginokubekisela uma ngiseSwatini umuntu ose-South Africa ngakhuluma naye ngelicingo, kodwa ngaze ngagqoba i-passport ngaphuma eborder ngaye eSouth Africa, sengidawukhona ukukhuluma naye buso nebuso ngoba sengigqobile, ngaphuma ngangena eSouth Africa, ngaphuma eSwatini ngangena eSouth Africa, sengiyakhona ke manje ukukhuluma naye buso nebuso lo muntu loyo. So Jesu ke lala kwenda wagcoba iborder ngemavula avakashi, lokutransfigurate lokuphuma asonzele afike ngale kulesa spirit, kuleya lenye i-life, wakhona ke kubonakala sakhulumisana nabo, kuyavakala. Now asengi-highlight point lekugcina lapho ukuthi uNkulunkulu vele uyawenyanya emadloti. Utawukhumbula uNkulunkulu nakabita Moses, uthi kuMoses ngitawukwenda Nkulunkulu tikwalesive, bese
Aaron yena ngimenda umprofeti wakho. In other words, uNkulunkulu, I mean, Moses was acting as God kulabantwana ba-Israyeli. According to God, Moses was acting as God. So now sekufika isikhathi ke ukuthi Moses sekufanele afe. uNkulunkulu uyabona ukuthi these people uma atawufa bamngcwabe Moses like any other people, batamkhonda, batawuqhubeka bamkhonde sekafile bese bakhonde emadloti kanti uNkulunkulu bayalile ngemoya webungoma. Utase bayacala kumkhonda Moses bamende uNkulunkulu. Wathi ke uNkulunkulu, no, lokungcono angilifihle lithuna lakhe, akafe bangamboni, nifihle nelithuna lakhe bangaliboni. Kuyavakala lithi ke livi la uNkulunkulu. Sathane-ke wazama kufuna ukuli-expose lelithuna la Moses noma ke lesidumbu sa Moses kusi-expose kulabantwana ba-Israyeli afune ukusiveta, kodwa uNkulunkulu wala naso. Lithi wathumela ingelosi Gabriel or Michael khona lapho yayolwisana naSathane. Nawufunza incwadi yaJuda kubangwa lesidumbu, wathiwa no, uNkulunkulu uyakwekhuda wena Sathane. Kuyavakala ngoba Sathane afuna ukusiveta esiveni so that abantwana batocala kumkhonda Moses njengemadloti abelidloti labo. Ingakho ke kuze benamhla Moses abamkhondi akasilo lidloti. Kuyavakala instead kufundwa tincwadi takhe, kufundwa letincwadi hayi kukhonda yena, ngoba kunemehluko kufunza incwadi nekukhonda. Asengilokutshela kukhonda emadloti ngiloko ukuthi wena ukhulumisana nalemoya lemibi, wena uyi-appreciate, wena uyithobele. Oh siyavuma bodlamini nelenalala bongosi sicela ABCD, ukhulume naloko sekuworship emadloti ke lokho. So uyakhona lisibla uNkulunkulu ungakhothameli laba uNkulunkulu ngaphandle kwasimakazi, ngoba usetshenzisweni tonke ngesikhathi sonke. Wena khona simakazi ngalesikhathi nje sokuthi una bodlamini bobani bani, so uyawakhona. Kodwa nawe utawusuka nje uyocenza emathuna asekhaya, ucenzela emathuna asekhaya noma ke nenda umcimbi babe una 15 years ashona, nenda umcimbi nje kahle niyajabula nicoca ingane kwanele bekadisho. Kude ebucala lapho ingqaki isekuthenini wase uqala kufuna ukukhulumisa lespirit sakhe, wase ubelieve ukuthi uyeva unani lapha wara sekukhonda emadloti ke lokho. Kuyavakala. So nako ke la ifike bese seyilahleka khona lenkinga emadloti akakhona. Bani lasebafile abeva abathi uma siba commemorate suke singasho ukuthi bakanye nathi, suke sibakhumbula hayi ukuthi baya kanye nathi bayeva bayabona. Abeva ababoni. Once you start believing ukuthi bayeva bayabona bayakusita bakwentela in sewuyabakhonda sesono empi kaNkulunkulu, wena sewulihedeni. Ngishito ngathi kwehlukanisa emakholwa nemahedeni sehlukaniswa ukuthi thina emakholwa sikhonda uNkulunkulu ngaJesu, emahedeni akhonda Sathane ngemadloti. Kuyavakala ngiyona boundary lesihlukanisa kule. Inkosi emswabusela amagama phakathi. Amen.